Sya eliminate no kini ki Ar Tylli kiri tang hapok ke group stage. Hadin ki jing laka jong ke second round. Bat manuhi bala ban mudur baka Turki. Hadin ke jing ap ka ba Arab Sausnem ban yorong sya ke World Cup. Handrai andalala ban rong menta usnem sya ke World Cup. Ka jing linti jong ke Turki. Ka kut no tang haki Ar Tylli ki jing laka ki jong ka hapok ke group stage. Hadin bakala sya pelim no naka parkwai da wele not cool. Bat ka bakam si shu iya ke Turki namar ba. Wat hadin bakila persyang kat bala abayai. Ban persyang ban tep gol ha ke World Cup naka benta kari jongki. Ki klem la setia. Bat ka Turki kala badru iya ke negatif record. Kata ada ka bakila persyang ban tep gol. Hadu nrufu ar shot. Habaro ar ki jingil ka jongki. Handrai ki klem la setia ban tep gol. Naka benta ke Turki. Bat menta gidang sa sakawai ke jingil ka. Handrai ki nam don lat shu ban leit syaka knock out. Lane ka rong ko blai par. Namar ki klem pat kamai. Watang si point ru ha ke group stage. Bat hadin nang tapat bot sakari Haiti. Kala sya eliminate no na ke World Cup lane haban song jain no. Tang haki Ar Tylli ki jingil ka group stage. Hadin bakal sya pelim lailanut kol ha ke Brazil. Ar Tylli na kun hala thep ia ke Brazil. Kawai Vinicius Junior. Kawai ke asis 8 bu Wini. Teperlok kidang day tang kini hiki Ar Tylli kiri. Kibal sya eliminate nengkong ha ke World Cup. Hadin ke jingil ka second round. Namar baki klem la aban kamai. Watang si point ru ha ke group stage. Bar ha ke jingil ka balai. Wala da job ne remru. Kinam darlat setia. Bat nakaliong Neymar Junior pat lami ke kubar ke basngaw tenat namar ba nakaliong ukush jong ke Brazil. Ula penti kena ba Neymar Junior menta. Ula koit bha bat ula aban yelek kai. Nemi madan ha ke jingil kai that round jong ke Brazil. Persya ia ke Scotland.